Twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Minembwe TV kandi twizere ko mumeze neza aho muherereye yose ku migabane y'isi itandukanye yaba muri Afrika, muri Australia, muri Amerika, muri Asia n'ahandi hose turaramukije kandi tubaye ikaze muri umwanya makuru. Ariko mbere yuko tuyarambura ndore ingingo z'ingenzi tugarukaho mu kanya. M23 yahaye Wazalendo na FARDC zihishe muri Walungu amasaha yo kuhava. Turaza kandi kubwira ko abayobozi ba M23 bakiriye abadiaspora bavuye hanze ya Kongo. Turaza kubwira ko Tanzania yategetswe kurekura umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Samia Suluhu Hassan. Ikaze n'amakuru ya Minembwe TV mwategure kandi mugiye kugezwaho na Nkunda. Ariko mbere ko yarambura ndore twakubutsa ko byoroshye kuba wakanda subscribe kugira ngo uzozubona ibiganiro byacu n'amakuru mu ba mbere. Amakuru yacu reka tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajepfo muri territoire ya Walungu. M23 yahaye Wazalendo na FARDC zihishe muri Walungu amasaha yo kuhava. Umutwe wa M23 wahaye iminsi 7 ingabo za RDC n'abagwanyi b'imitwe ya Wazalendo bihishe mu bice bitandukanye bya territoire ya Walungu nk'igihe ntarengwa cyo kuba bashize intwaro hasi. Territoire ya Walungu iherereye mu ntara Kivu y'Amajepfo kuva mu kwa gatanu uyu mwaka yakunze kuberamo imigwano hagati ya M23 n'abagwanyi biganjemo aba Wazalendo bakunze kugaba ibitero mu bice uyu mutwe ugenzura. Ko kuva kuwa mbere ku minsi 5 imigwano ikomeye hagati ya M23 na Wazalendo yumvikanye mu bice bitandukanye birimo za Katogota, Kamanyora, mu misozi ya Rutebe, Kayange na Rusizi ho muri territoire ya Walungu muri Uvira. Umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare n'abaturage muri M23 Colonel Nsabimana Mgendangabo Samuel ubwo yaganyaga n'abaturage kuwa gatanu yahaye ingabo za FARDC na Wazalendo bihishe muri Walungu iminsi 7 yo kuba bamaze gushira intwaro hasi bitaba ivyo ingabo zura mutwe zikabahigisha uruhindu. Yagize ati Rubyiruko rwa Walungu ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, twe twaje nk'igisirikare cyatojwe neza cyane, bariya tuzabaha isomo tubahaye iyinga rimwe ryo kuba bagiye. Colonel Nsabimana nashimangiye ko ingabo za FARDC na Wazalendo nibadashira intwaro hasi M23 izabahiga ikabafata ikindi bakazahura n'ingaruka ziremereye. M23 itangaje ibi mu gihe bivuga ko ingabo z'u Burundi zikomeje kujabuka ari nyinshi ziza hariya mu mujyi wa Uvira uri ku kilometero 80 uja muri Katogota, bivuga ko M23 yamaje gufata. Tukivuga kuri AFC M23 yakiriye itsinda ry'abanyekongo bo muri diaspora baje kwifatanya mu bikorwa by'intambara. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC usanzwe ubarizwamwo umutwe w'inyeshamba za M23 ugwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa watangaje ko kuri uyu wa gatanu ku minsi 9 y'ukwezi kwa gatanu wakiriye mu mujyi wa Goma itsinda ry'abanyekongo baturutse muri diaspora baje kwifatanya n'uyu mutwe mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi bwa President Tshisekedi. Muri iri tsinda harimo abantu 200 harimo abagore 9 baturutse mu bihugu bitandukanye by'Iburayi, Amerika, Afrika biyemeje gukurikira amahugurwa ya gisirikare n'aya politike mu rwego rwo kwinjira mu bikorwa by'uyu mutwe kuko byatangajwe n'ubuyobozi bwawo. Iri tsinda ryakiriwe ku mugaragaro n'abayobozi bakomeye b'uyu mutwe barimo Colonel Nanga umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya politike AFC ndetse na Bertrand Bisimwa Freddy Kaniki bazwi cyane mu buyobozi bwa M23. Iri tsinda ry'abantu rije rikurikira irindi ry'ababanjirije naryo rigizwe n'abanyekongo basha bifuza kwinjira muri AFC M23 nyuma yuko bavuze ko bagiye gushaka n'abandi banyekongo baba hanze kugira ngo bagire uruhare mu bikorwa byo guhindura imiyoborere politike n'umutekano w'igihugu. Kuko byemezwa n'abateguye kino gikorwa abanyekongo baturutse mu bihugu bitandukanye birimo Ububirigi, Ubufaransa, Ubutaliyani, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Tanzania. AFC M23 yavuze ko iyi gahunda igamije guhuza imbaraga z'abanyekongo bose bifuza kugira uruhare mu kubaka igihugu gishingiye ku mahoro, umutekano n'ubuyobozi busha. Cyane mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kuzahazwa n'ibibazo z'umutekano muke. Iyi gahunda yo gukangurira diaspora kwinjira mu bikorwa bya gisirikare ikomeje gukurura impaka ndende haba mu gihugu imbere ndetse no ku rwego mpuzamahanga bitewe nuko kuko ishobora kongera urujijo rwo gukaza umurego w'intambara mu karere kamaze imyaka irenga 20 mu mvururu z'imitwe yitwaje intwaro. Ni mu gihe kandi ibihugu byinshi birimo Amerika bikomeje igikorwa cyo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu nzira z'ibiganiro, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biteguye kuja gusinyira amasezerano y'amahoro i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'aya Doha muri Qatar. Tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imigwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo mu Rugezi mu gihe M23 yageze ku birometero 80 uvuye mu mujyi wa Uvira. Kuva mu gitondo cyo kuri wa gatanu aho ni mu gace ka Rugezi mu majepfo y'akarere ka Minembwe muri groupema ya Basimukuma Sud muri territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajepfo habaye imigwano ikomeye hagati ya Wazalendo na Twigwaneho. Imigwano yatangiye kuva ahagana ku isaha 11 z'igitondo kuko tubikesha umwe mu baturage bari muri kara gace ka Fizi.
Twigwaneho kuri ubu ikorana na FCM 23 mu gihe Wazalendo bo basanze bafatanya na FARDC. Iyi migwano iravuga mu gihe abagwanyi ba M23 bivuga ko nakane bafashe agace ka Katogota kari mu ntera ya kilometero 80 uvuye mu majaruguru mu mugi wa Uvira. Elias Mwasha umwe mu baturage bari muri Uvira yabwiye BBC dukesha iyi nkuru ko abagwanyi ba M23 bafashe Katogota nyuma y'imigwano ikomeye yatangiye kuva na gatatu uruhande rwa M23 ntigwemeje cyangwa ngo ruhakane ko bageze ikatogota. Gusa amwe mu mashusho yashizwe ku mbuga nkoranyambaga nakane yerekana ko bamwe mu bagwanyi ba M23 bageze muri Katogota. Imigwano kiravuga mu ntara Kivu y'Amajepfo muri Ringa ndetse no mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajaruguru mu mpera z'iyinga rishize mu gihe hari umuhate ugamije kugera ku mahoro hagati ya M23 na leta ya Kinshasa mu biganiro idoha ndetse n'umuhate wo kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'iya Kigali Washington DC. Abanyamakuru bo muri aka gace baremeza ko mu migwano yabereye mu Rugezi kuri aka gatanu Wazalendo mu mutwe wa Birozo Bishambuke aribo baza bagwana na Twigwaneho. Mu gihe Rugezi muri Fizi mu majepfo ya Uvira havugwa imigwano, umuturage uri Uvira avuga ko Uvira hari umutuzo ariko mu majaruguru y'uyu mugi M23 yarenze Kamanyura. Umuhate wo guhagarika imigwano no kugera ku mahoro washizemo imbaraga na Qatar na leta z'ubumwe za Amerika washimwe n'impande zombi zishamiranye kandi watanze umusaruro ugaragara kuva mu kwezi gushize ubwo imigwano yerura kandi ikomeye yaracogoye. Gusa imigwano yo hato ntato yagiye ibaho muri izi ntara zombi za Kivu kugeza na n'ubu. Reka dusubire gato muri Kivu y'Amajaruguru abantu batanu irubero baguye mu gitero cyagagwe na ADF. Igitero umutwe w'iterabwoba wa ADF wagabye muri territoire ya Rubero muri Kivu y'Amajaruguru mu gace ka Bapere byahitanye abantu batanu zongera gutuma abantu bakwira imishwaro. Ico gitero cyagagwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu aho abagwanyi b'uyu mutwe biraye mu civile bakicamo abatanu kuko amakuru abigaragaza. Umuyobozi w'aka gace ka Bapere Sivikunula Mokere yahamije ko abagwanyi ba ADF aribo bishe abo basivile batanu muri kariya gasantere ka Masema. Yagaragaje ko abo bagwanyi bahanyuze berekeza mu bice by'uburengerazuba bakanga abantu ndetse bamwe barahunga. Yagize ati bahanyuze berekeza mu burengerazuba ibice byinshi biri mu kaga kubera abo bagwanyi. Abaturage batangiye kuva muri utwo duce berekeza mu mihana minini nka Mangorejipa ufatwa nk'umugi wa Bapere. Yakomeje agira ati ADF ifite imbaraga nyinshi hirya y'ibice by'umugi bari gukoresha amayeri y'ibitero bitandukanye kubera ko turi mu ishamba bagenda bihuta kandi nta hantu bamara amasaha 48. Mbere yuko bagaba ico gitero bivuga ko aba bagwanyi babanje kugaragara mu kandi gace ka Mambembe kari Injia Panda. Ntabwo hatangajwe abagizweho ingaruka n'ibikorwa byabo muri ako gace ariko societe civile yaho ivuga ko ibindi byangirijwe harimo inzu n'imodoka zatwitswe. Gusa yaboneyeho gusaba ko hakongerwa imbaraga za gisirikare mu bice byose bigize Bapere. Ibyo bitero bya ADF byagize ingaruka ku bikorwa by'ubucuruzi n'imibereho y'abaturage ndetse bamwe bakomeje guhunga icyerekezo bakeka ko bashobora gukorerwa n'abagwanyi b'uwo mutwe umaze imyaka irenga 2 muri territoire ya Rubero. Amakuru yacu reka tuyasoreze muri Tanzania. Tanzania yasabwe gufungura utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Suluhu no gukuraho igihano cy'urupfu. Abadepite b'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU bamaganye ifungwa ry'umunyapolitike Tundu Lissu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania. Lissu wo mwishaka rya Chadema chama cha demokrasia na maendeleo yatawe muri yombe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 akurikiranweho icyaha cy'ubugambanyi no gutangaza amakuru y'ibinyoma. Hari yashize iminsi Chadema isabye ko haba impinduka mu itegeko rigenga amatora iteguza ko nizitabaho itazemera ko amatora ateganyijwe mu kwezi kw'icumi aba. Ku minsi 12 y'ukwezi kwa 4 uyu mwaka komisiyo y'amatora yakuye Chadema ku rutonde rw'amashaka azitabira amatora y'umukuru w'igihugu nyuma yaho Lissu yanze gushira umukono ku mahame ngengamyitwarire y'amatora. Abadepite bo muri EU ku minsi 8 y'ukwezi kwa 5 bagaragaje ko ibirego Lissu ashinjwa bishobora gutuma akatigwa igihano cy'urupfu kandi ko zahimbwe hagamijwe inyungu za politike. Basabye leta ya Tanzania gusubiza Chadema uburenganzira bwose bwo kwitabira amatora kandi ko iganira n'amashaka yose ku mpinduka mu matora zisabwa hagamizwe kubahirizwa uburenganzira bw'impande zose. Aba badepite bavuze ko leta ya Tanzania igomba gukuraho igihano cy'urupfu abagikatiwe bose tibicwe. Chadema n'iryo shaka rihatana bikomeye na CCM mu matora. Mu mwaka wa 2015 umukandida waryo Edward Lowassa yagize amajwi 39.97 mu gihe Dr. John Pombe Magufuli watsinze yagize 58.46. Mu matora yabaye muri 2020 Dr. Magufuli wasimbuwe ku butegetsi na Samia Suluhu Hassan yagize amajwi 88.40
kw'ijana. Tundu Lissu wari uhagarariye Chadema agira 13 n'ibice bikeya kw'ijana. Reka tugushimire we twabanye muri umwanya w'amakuru ya Minembwe TV. Twakubutsa gusa ko byoroshye kuba wakanda subscribe kugira ngo uzuba uwa mbere ubona ibiganiro n'amakuru twaguteguriye. N'amakuru ya Minembwe TV mwari mwateguriye kandi mwagezweho na Nkunda. Duhura ubutaha.